Kristo naduhezagire. Shekwe indirimbo mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, indirimbo y'I186 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, indirimbo y'I186. Izina ry'Umwami Yesu niryo ryo kuremesha mu magorwa yawe yose, rijana ujose n'izina ryiza pe bagize mw'isi, n'izina ryiza cyane barishime mw'ijuru. Izina ry'Umwami Yesu niryo rikomeye, iyo Satani aguteye tabaza Yesu izina ry'Umwami ibice bitatu ngo tubyumve neza. Duhere ku murongo wa mbere. Yohana umubatizi yigisha abatiza
muri iyo minsi haza Yohana Umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya ati mwihane ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Uwo niwe yavuzwe na Yesaya yavugishwa n'Imana ati biryusemerera mu bugaragwa ati nimutegure inzira y'Uhoraho ugorore ibihango vyiwe. Yohana uyo imyambaro yiwe yari imboya bw'ingamiya yayitenyeza umukanda w'urusato mu rukenyerero. Indya ziwe zari nzige n'ubuki bwo mw'ishamba. Ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya bose n'igihugu giherereye kuri Yorodani cyose bava iwabo baza kuri we babatizwa nawe mu ruzi Yorodani batura ibyaha byabo. Abonye benshi bo mu Bafarisayo no mu Basadukayo bazanywe no kugira ngo babatize arababaza ati mwabana b'inzoka mwe, ninde yaburiye ngo mubunge uburake buzoza? Nuko mwame imbuto zikwiranye no kwihana. Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. Amen. Aya majambo y'Imana yadufashe muri iki gitondo, amajambo ajanye n'ababagira batirizwe bagiye mu bindi banga rishasha ryo mu buryo bw'impwemu, ibintu bitahurika mu buryo bw'impwemu, si ibyo mu mubiri namba. Namwe muravye ingene bambaye, mbega baraberewe? Yego. Baraberewe? Yego. Bambaye impuzu zisa gute? Zirabura? Zera. Zera. Yesu nashimwe. Amen. Uri Yohana Umubatizi yigisha abatiza. Yohana yahagaze mu bugaragwa arasemerera abantu bamaze imyaka 100 batumva ijambo ry'Imana. Hagati ya Maraki n'igitabo cya Matayo imyaka 400 birumvikana ko mu mpemu bari barumye, ntacyari gisigayeyo. Atarasemerera yarafise ijwi rigera kure, aravuga ngo mwihane ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Reka ubwami bwo mw'ijuru bwama hafi y'umuntu uwo ari we wese. Imana nidufashe cyane. Amen. Namwe mubyagiye ngaho ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Reka n'uturata mugatiyane agapfa n'umunyabyaha ugiye mu muriro abawushigijwe. Nicyo gituma akwiye kuguma yihana yezwa. Yohana agara mu bugaragwa aravuga ngo mwihane kubwa bwo mw'ijuru muri hafi. Batwese ingene Yohana yambara neza nk'abiki gihe. Hariho n'abasomisa kuko ngo nta Dawudi ngira. Niko muramubigenza. Umugabo ngo nta kositime ngira. Umukenyezi ngo nta mvutano mfise. Inama niyo yavugize zose nta n'inguzojana izosigara aha. Abanyabyaha bazisigarana. None ibyo ntimwari mubizi. Tuzohinduka mu kanya isase. Hanyuma duhinduwe mu kanya isase, ibyo twambaye imibiri byose bihinduke bibe transforme, bice twigira mu ijuru. Rero ijambo ry'Imana ritweretse ngo yambara imyambaro yiwe bwari ubwoya bw'ingamiya, agaca akenyeza n'urusato. Yambara urusato rw'ingamiya, hanyuma agaca akenyeza umusenture. Baruga urusato nyine umva yacajanisha, kumbere kujanisha vyamyeho kuva kera. Turiko turajana. Hanyuma rero umva yaraberewe akambara uko
mu gufungura naho yafungura inzige n'ubuki bwo mu ishyamba. Ibyo nibyo yafata. Yohana rero ariko arigisha, benshi baca baza ngo ababatize. Bibiliya itwereka yuko Yohana yabatiriza mu ruzi Yorodani. Yababatiriza, umviriza neza, Yohana yabatiriza mu ruzi Yorodani. Si amazi yajyana mu ibakure, umugabo ntiyokwigwayo. Mu ruzi yabatiriza, mu ruzi witwa ngo iki? Yorodani. Mana nihabwa icyubahiro. Umugabo yabatiza abanje kwihana ibyaha byabo. Abihanye ibyaha, nta muntu wa kino gihe atazi icyaha, atazi ubusambanyi ko ari icyaha, akaborega ko ari icyaha, atazi ko gusenga ibigirwamana ari icyaha, atazi ko kuja ku mupfumu ari icyaha, kugendana ibiheko ko ari icyaha. Abo bantu rero Yohana yabatiza babanza kwihana ibyaha byabo, na ya nzigo, na rya shari, na rwa rwango, na bya bindi umuntu yambara neza ubundi akamina iminwa. Ibyo byose ni ibyaha, ntitwari tubizi none. Yesu nashimwe. Abari inyuma yanje baranyumva, tembo ni imbere, abari inyuma baranyumva. Yesu nabahezagire. Rero Yohana yabatiza abanze kwihana ibyaha byabo bakabyatura. Nari meze ukuntu nenda kwihanya tujuza muri uti Yorodani akamwibizayo atigogi, undi akaza akamwibizayo. Yesu nashimwe. Agaca amwibiza muri ayo mazi kuko yatuye ibyaha byiwe, kuko yabyihanye. Imana nihabwa icyubahiro. Rero uyu mukozi w'Imana aca abwira abo bihanye, abo babatirijwe, ati nuko rero mwame imbuto zikwiranye no kuyihana. Yesu Kristo nashimwe. Icyo Imana igomba ku mukristo, Imana iragomba ko umukristo yama imbuto zikwiranye no kuyihana. N'isi ikabona ko yihanye, bajya bambaye imbuto zera. Murama imbuto zikwiranye no kuyihana. Abanyeshuri barimo, murama imbuto zikwiranye no kuyihana. Trishe y'imuyihebe, hari n'ibyo bita mu rukuraga. Babihebe, turiko turajyana. Murama imbuto zikwiranye no kuyihana, kandi by'ukuri barihanye. Yesu Kristo nashimwe. Nashimwe kandi. Rero tugomba yuko bazokwama imbuto zikwiranye no kwihana. Hano ijambo ry'Imana hari icyo ritubwira. Ubutumwa bw'ituko bwanditswe na Yohana 3:22. Yohana yongera gushingira intare Yesu. Hanyuma y'ibyo Yesu ajana n'abigishwa biwe mu gihugu cy'Yudaya, akabanayo nabo abatiza. Kandi Yohana nawe yabatiriza ahitwa Ainoni, hafi y'Isalimu, kuko aho hari amazi menshi. Abantu baraza bakabatizwa kuko Yohana atari bwashibwe mu ibohero. Narondera iri jambo ivuga ngo Ahisalimu hari amazi menshi, bakabaza bakabatizwa. Aba nabo tugira tubabatize muri aya mazi menshi. Haleluya. Amen. Kubatiza bisobanura ngo ni ukwibiza. Tubibiza muri aya mazi. Kubatizwa bisobanura ngo ni uguhamba za ngeso, ni uguhamba bya byaha. Yesu nashimwe.
mbega iyo umuntu bamuhambye arasiga ukuboko hejuru ukuguru oya turagize ingene kugenda nawe nyene ni ukubibiza ko bahambye za ngeso za kera bya byaha bataraduka ari basha Imana nihabwe icyubahiro bataba muri amazi ari bashasha Yesu ntiyabatirije namba n'abigishwa be babatiza akaraba kandi na kera barabigira umwe yataganga akazaraba umuntu abatije naho yasigaza na gatoya bato bamusubizayo kugira ngo ahandi byatangiza za kera bya byaha abe mushasha. Haleluya, amen. Abe musha. None rero reka tugeze aha ariko mukogeze aha bavyumve n'abari hano wewe utarihana wihane wewe utaba tuzomazi menshi Bibiliya kitubwiye iki gitabo nicabose kivuze ngo nuko abatiza mu mazi menshi wewe utaba mu mazi menshi ndaguhaye kaze isa yigeze uzoze batiza mu mazi menshi na Yesu Kristo yabatiza mu mazi menshi bongo kweli bongo kweli. Haleluya, amen. Aya majambo y'Imana bayumvise twese Yesu Kristo nakurenzagira. Amen. Mana yo mwijuru Imana igira neza igitondo cyiza turatanze amashimwe ko waturaje amahoro ikiganza cyawe cyaraye hejuru yacu mu rukundo rwawe izuba ryarashe rigasira ababi n'abeza none turagushimiye wakoze tugira dukore igikorwa cyawe tugira tubatiza aba mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera mu izina rya Yesu Kristo ubane nabo ubagirire neza bageze ikirenge cyo Yesu nyene yaciyemwo yabatirijwe mu mazi menshi mu ruzi Yorodani abatirijwe na Yohana. Yesu Kristo yari umugororotsi, Yesu Kristo yari uwera, ariko niwe yatweretse inzira twocamwe kugira ngo tuje mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo abagira batirizwe turabasenge mu izina rya Yesu Kristo intango nziza ni iherezo ryiza urabaha iherezo ryiza abizera twese turi hano uraduha iherezo ryiza abatarihana bihane turabasengeye ubaha umutima woroshe nk'inyama uzoba ukoze mukunzi mwiza natwe tugira dukore bino bikorwa uze kubana natwe utugire ibikoresho byawe dukoreshwe nawe ubwiza bwawe buze kudutwikira ubushobozi bw'ijuru budutwikire Mpwemu Yera tambe hejuru yacu. Urakoze kuza kubana natwe urakoze kuza kutuzigama nk'Imana mu izina ryawe gera Yesu Kristo niho tubisabye amen.